mtu alitoa sacrifice, pesa zake, mtoto wake akafukuzwa shule ili ukapate kupeti kwa kanisa kama hiyo. Na mtu analipa hata nyumba ili inaitwa kanisa, ili tukapate kusikia sauti ya Bwana. Wengine wameitwa wasimame na kazi ya Mungu, lakini hawataki. Pesa zao ni za me, I and myself. Biblia inasema ya kwamba tafuta ufalme wa mbinguni kwanza, na yale mengine utaongezewa. Jiulize siku ya leo, do you seek the kingdom of God first? How you seek for your goodness? Biblia inasema kwamba wakati Jona alikuwa katika tumbo ya samaki, akaanza kumulilia Mungu, maana aliona mwisho wake umefika mwisho. Naye akatazama akaona sasa hakuna mahali pengine naweza toroka. Angetorokea Mungu wapi tena, na hapo ndani ya samaki?